Hello mayam mamangi video dubu kamai toge dum kana bibro khara do arshu haidi mayam da kana ba lai kana de or haidi kamai to ragadi he na aigi se phag haid nungai gani yeng bada haib dum suggest obiramu ko kamenda adong asigi di asigi topic se idi topic se haidi yam me bako aina su paning ba topic maru ba topic yam ba dong asigi di khara haidi skull suture ne neuroanatomy gi part 1 neuroanatomy she ngasi si lotion ba haidi khara samjan ba ya ga khamna do ya dre dom neuroanatomy part 1 aduga CNS embryology gi su adum part 1 haidi maru ba topic khatani ko important topic khoi ge FMGE duga NEETPG INICET ki adu hawrasi ko mayam the skull suture se nahangi cranial nerves base of the skull khoina mamang da pa khibado adu dugi sum samtharak pa oina aina thak hapsalambane bako skull suture haraga suture haidi moigi haidi se ahambada skull jahana yengase sida ne haidi khoigi human gi haidi skull bone se kai bone se mino habada parietal bone frontal bone adagi temporal bone sphenoid adagi occipital bone aina sumaina adagi mastoid ki ka mayam punchalaga taslaga se mini de no ko khoigi brain gi cover oi be skull se saru je khangbra saru je ko ki akan ma saru je haidi adu do haidi mata sina parietal frontal adagi sina kan gi masa temporal tungi juna occipital aina lai khrena ko ado sigi singse samjanarak aduine ba ado samjanarak pado samjanarak pham jaga join to pham jaga singdune ba suture hai se ko ado sisina sigi kano sina haidi adult ki human bone gi skull ne ba ko ado angang imbra haidi angang pokpa da ngai dadi kamaina tauge habdo simtanga yengam se ba bones of neonatal skull hai se akoina sudum khange dana angang se pokpa kuidriba angang di sida kok sai da hori angang gi ka haibado sida hoi tam phunjalaktuini sai da hoi si na tawbado adugi ahoba masam habidi ahoba haraga di hadi hoba haina mapan phokpa nate ko akoi gi amu scalp na mu khumjalaga di lairi ne ba but sarugi oina di asi se hori ni ba manungda aduga scalp akoi gi mathaki sam ganogi hadi sam hori ba saru sina budi khumjala leijaba adugi akutpa depress oi jaga do frontanelli ko oi ba khangbra frontanelli mamang da layraga na sida yaise mamang da layraga na anterior frontanelli aduga maning da laibana posterior ko adagi matai da laiba si sphenoid bone gi manak da laiba gi sphenoid frontanelli ma sim na kan gi su mastoid and main ko uri se khangra ado sumai laiba moi mam tam na loina close tok sila ka duine aduga funba close to ba loiba se 3 years pa ki manung da di complete loiba khwai last oina kanu to ba se anterior mamang gi khwai achow ba sina khwai last oina close to ko ado singse horen close to kramatang da haidi horama laibni na close to amatung da moise maming amala ka duine ba ado moigi anterior frontanelli na close to amatung da sigi jaga ase break ma ko worktuini horen ko adagi songi sina sphenoid frontanelli sina terian ko ka duini si area ase terian sine ba maru ori se exam da aina sil hapela ami se khoi gi exam da ma hangan ba adugi haidi terian jam hang mai terian gi maram oraga ne la ise adagi mastoid sine exterior ko ori ko sida lai ise aduga posterior frontanelli sina lambda shape oi na ma se lemdot ena haraka duine ba kaura ine ba khambra adugdagi sidi yango anterior se shape se yango ne shape se sumaina laigani adagi posterior gi lambda or dusu lemdot ko dusu sida lambda shape mali se sida sumaina lambda mali se adugi ne ba ko ado si lore aduga kano la ase asai direct suture gi terian gi matang da lakse ba sigi terian si yam hangba any exam da dum hange ba ma se image base oina ko aidi utlani asi thar myam sam ta thar roi duga sigi area si karino haina mark toraga dum hanga ani ba si terian se ma se weakest part of the skull ling asai gi ainam ka haib do ko suture har ga di parietal bone da gi frontal bone myam se samjana ba singdune samjana ba sing joining area amadi laini de na mai magi kano da ko adugi joining area du ne ba adu join to be area sida di ai safe
ko ai sef sutural junction ai ngasai gi suture mayam du gi punna thengna pham adu mayam du thengna pham du da ma se ai sep oi ba tai sing si di thengna rasu ai di yam oi de ba aduna sidadi khara hai di suture mayam pula thengna bo oi baga ma se weakest part of the skull su oi ba khangbra ai di phanyam kanu mele har ga su aho ba hana leramba mai chatpa ma pa du da samjana le di bidi samjana le bi do khara yam na chatlaga di du no khai weak oi ba tam ni na tra adu du ne ba se oi se ado mas ai sep sutural junction ni ko adu duga magi importance am ori se mamang da su khoina yaw khiba middle meningeal artery do MEN aina daw khiba do MEN adu kari karamba da power chat khibano adu do foramen karamba foramen spinosum da power chat ki ko adugi middle meningeal artery se sigi hek makha da lay ba sigi terian sigi hek makha da lay ba khangbra terian sigi makha da lay bani na aduga weakest part chu oire khangbra aduna akoina accident gumba any traumatic injury to matam ni yeshin ma matam da sigi jaga se yamna fracture to gan bagi chance lay adu fracture to rakanda e thoga extradural hemorrhage thokle habado koina dum mamang su high krena ko extradural hemorrhage to matam da e tho iba blood vessels to karamba no hargadi middle meningeal artery sini habako adu middle meningeal artery gi anterior division ko aduduna sigi terian jam important oi ba hangjam hange ba exam da aduga atopa moina sum ayam bana hangbadi terian haina sigi jaga si point or si kainon hangi ko FMGE exam da kai desu aduduga ma se topa hangba ya ba hargadi ma se ai sep ni hydra ai sep ori se kari bone punchalaga chemino haiba masu leiba bone se chawrak na haidi achau boina yeng haragadi sigi achau ba ko parietal bone ji leire mamangi si frontal bone leire matai gi sigi temporal bone gi squamous part temporal bone gi part makhan leidena ko adugi sigi apak pa saru haigala leiri se squamous part ni dana sigi temporal bone gi squamous part ne adagi sphenoid bone ko sigi sphenoid ne bas dagi leise macha se adu si macha sigi su sphenoid se full na te ba magi greater wing of sphenoid sigai se pullaga si samjana bhamni na haiga duine veterian ji kai parietal bone frontal bone squamous part of temporal bone and greater wing of sphenoid ko aduda amu yam specific oina haira agadi suture hargadi ngai samnabham ni haidana adu hairaki basida yengobo parietal bone ga then sigi temporal bone ga samna base temporal dusu squamous part ni ko ado sida squamous suture kawre squamous na khara maming do mangonda gi lauraga do squamous suture kawre sida leire ko adagi somna kanda su amuka sise sigi saruk na amuka frontal bone ga sphenoid bone gi marak oi haina amuk special haise spheno-frontal suture haise maming do sphenoid bone ga frontal bone ga gi samnai haina spheno-frontal suture hai ko adagi amuk atopa amana karai laikra si mathak taise frontal bone ga parietal bone ga gi marak se si samnai se sibudi coronal suture ko sina coronal suture mamang se aidi coronal plane adu da lakini horen aduna ko na mathang da la age coronal suture leire ko adagi amana somna kan gi sigi se temporal squamous part of temporal bone ga adagi sphenoid ka gi samna base adudi squamous suture haise sphenoid ka squamous part of temporal bone ga samnai haina squamous suture haine ba adui di ahamba da koina achau boina bone maming se khangramina exam da kari gumba hapa aga su moina di akhoi dong khangani dena haidi kai na samnaraga leibano habada aduma yare do amtanga sida yengamase magi saruk se du terian chi kha utpagi ni aina si mahan ha pammi sidi sumaina direct skull gi oraga si ula ani du lakpada si je kaino hena sigi du sumaina piraka du ne circle tor du si je kaino ha da terian ni lar adu dagi terian na ta ba to pa ma sigi saruk se sigi mathak ki sida sigi points da pi se
Stephanian haise sigi point sisu maru oiba point ni go hana mamang di hangdri hangbasu hangba yabai chance laiba haidi maramse kaigino habida sise important landmark for it is an important landmark for burhole ko burhole surgery tawbodo koina subdural hematoma gumba tawba kanda e jingthokpagi burhole surgery tawbodo makhun hutlaga kan tawbodo adudugi important landmark amane basimasu ko adu simasu khangjanse ba sise asida singa saigi khoina temporalis muscle napkhibado ngarang muscle mastication tawba matamda temporalis muscle napkhibado dugi si line je temporal line ka weba temporal line siga saigi khoina haigi basida chali suchar ji maming je coronal suture ka we hydra ani sigi joint tawham area du ne ba si ne ba ko Stephanian haise yare sigi kano skull of suture suture of skull ko skull suture hoi yare sisi ma lore atopa ama mu haidi neuroanatomy gi amu khara ngasidi masak makhan khara yengse ba yamna bangasidi part oina neuroanatomy gi maru oiba haidi image based oina identify taw du haiba gaido identify si horak oina basics khara yengamse ngasidi skull do khoina ji ngamba skull du gi manung du da brain ji aura kaduini brain gi part ki loina khanga leirabani cerebrum cerebellum aduga mai makha samda kibada spinal cord haina leire ko ado cerebrum gi so magi lobe khaido frontal lobe haiba mane parietal lobe haiba mane then temporal lobe haiba mane occipital lobe haiba mane si leire ko sida color sanga leire dum yarani sidum khangedana sidi ilai lai ba pone aduga magi brain se brain gi kano se brain ga to pamaming kai kawe encephalon kawe ko magi sagittal section haragadi sagittal section haragadi koina kano se brain gi right and left khaidokibudo ko ado si section je hana hapetang yenga sine aduga la sine important oi baning sangba parak pada nungai na ba plane haina akhoi gi body se maina yung na kakhiba dagi maina mayai da faina haidi kaklakpa then haina kakhiba haina makhan lai badugi plane ching dugi maming dune ba ko suppose koina si se haidi aigi khutumani se human brain in khalasi ko aduga khut ki saruk sina spinal cord kumtha gimne khalase ba sumaina brain lai base brain gi right hemisphere left hemisphere na lai ni dana ado maina right left khaido ki base sisina sagittal plane ko webo ko or longitudinal mana sagittal or longitudinal ko mana right and left ki saruk se khaido eba haidi mayai da khak chap chang kak ni habi lai de ko sigi maram samaina ka asu yai haidi adu bu pot se right amaga yetta ama oida ama du mai khaidok pa du ne ba sagittal plane haisina sisi am ngaugal leba adu du gi aina hapetang hapsalambani da ko adagi horizontal plane or transverse plane hairaga ne brain gi saruk sigi saruk se sumaina thak that ki ba mathaki saruka makha gi saruka adu duna horizontal or transverse plane ko adagi coronal plane or frontal plane ko hai ko sisina amuka tu sisi brain ni dana adu sida sumaina kakrakanda ne mamangi saruk maningi saruk anterior part posterior part haina amuk kantau khibado aduduna amuk coronal plane ka oika ado khoina zik sida uduriba view se sagittal section ni ko sagittal section na di asaigi hemisphere ani do khaidok na khibado mayai da khaidat khibudu ne ba aduda uba view ne si se ado brain gi kano forebrain mid brain hind brain na leibado adudo amuk yeng se ba forebrain hari kai kawe prosencephalon forebrain da kai no chali se cerebrum ne adudagi thalamai haidi plural ni na ko thalamus hypothalamus epithalamus haina leibado adu pula punchalak tine ba adu khatang na te kano do sina cerebrum se telencephalon chuka wei ko telencephalon gi manung sida basal nuclei su mu yauri ba khambra adagi amuk thalamai snamka diencephalon ko wei ko diencephalon magi manung da su diencephalon gi manung da su optic nerve ka posterior pituitary ga su include to wei ko ado brain che khoina haidi embryological haidi embryo habidi
brain gi embryology hai ta mi ne ha na ma se kari maming kaurami haibadune ba koina sida lai sina forebrain hargana prosencephalon kaurami ko prosencephalon sida manung sida forebrain manung kai kai challe chaw ning bada cerebrum achau basiga duga thalamus ko thalamus ki saruk singa challe ba forebrain da adagi midbrain di midbrain adum seasonai ko midbrain ga to pamaming mesencephalon sagi yellow gi sarok sini midbrain sina midbrain ga to pamaming mesencephalon hindbrain jing to pamaming na rhombencephalon ko hindbrain manung da kai kai chalino pons cerebellum adagidi medulla oblongata cerebellum maning da lai se ko ado amuk adugi manung da song ka hindbrain gi manung se song ka ani thong na maming se lai ba pons ka cerebellum ga sina metencephalon na metencephalon adagi just medulla oblongata sina medulla oblongata gi atopa mamagi maming na myelencephalon ko adagi amtang sise yengamje sidi kasu hangakpa yai hangakta yai but basic oina ye khoina yengambagi brain gida forebrain habane midbrain habane hindbrain habane khaido e forebrain ga to pa maming kai kawe prosencephalon kawe forebrain gi nung da kai kai chale cerebrum ne thalamai ne yaure cerebrum ga to pa maming kai kawe telencephalon kawe cerebrum ga to pa maming kawe telencephalon kawe aduga thalamai haise plural ni thalamus hypothalamus epithalamus yauri ni ado thalamai ga to pamami ne kai kawe diencephalon ko adagi telencephalon gi manung da basal nuclei sing su include tawri ni adagi diencephalon gi manung da su optic nerve ka posterior pituitary yauri ni ko include tawri ne ba adagi midbrain ga to pamaming na kai kaure mesencephalon ko adagi hindbrain ga to pamaming na kai kaure rhombencephalon adagi di hindbrain gi manung sida amuk metencephalon haibanga myelencephalon haibanga ani thong na amuk lai ba metencephalon sina pons ka cerebellum ga aduduna metencephalon pons and cerebellum adagi myelencephalon na medulla oblongata di makhada sida spinal cord kumtha jakrena ko yare basic khoina sum yengbani adagi di hoji sigi brain je sina hoji ki to sagittal section natra coronal section haraga kaino haiba kanda khoina ngasa haigre si sajai si tangkai si kadok haidok haidi right left oi hibduna sagittal section above below khai gi bado si above below khai gi baduna coronal section adagi transverse sorry ni se ai haidu soi ni ko transverse tane ba above below khai duna transverse ko aduga coronal hargadi kari o front and back coronal dana front and back sumaina khairakpado ko adudugi sarukne sida coronal section sida lakadui se brain da si maning da lai se cerebellum lai re ko si cerebellum maning lom gi saruk oi hiduine aduga magi se kakthar khrakanda kano se pons ki saruk adagidi sina medulla oblongata ki saruk laire ko aduga size dana kakthak pase pons medulla gi mayai da khai driba ngasai gi continuation do sida spinal cord kumtha gi duina hana du kumtha dringai gi mathak ki saruk tu ne ba adu mathak ki saruk tu ka sumaina si mamangi saruk si ga maningi saruk si ga tongan khairak pane ba do mamangi saruk to sumaina amuk thama akanda uba view du ni ko khoina sida uri se ado sida di aina qq thari sing si masak khang je ba masak khang ba sine ba mathau tai se exam da moina image pira ga arrow pira kanda si se kaino hangbagi ado yamna optic nerve se khoi gi
optic nerve sida identify tau haina sumaina image virakanda optic nerve identification hangeko sida tholai se optic nerve ne asi ma se optic disc dagi samnaraga la aganda thoklakpado akoina visual pathway da su dum yaridana ado ma se optic guys ma da laka doini dana ko ado optic track ain chakhibdo do sigi saruk se kakhibane optic guys ma yorom dai ne du ma optic nerve ne habdu ma simu yare ko khangba adagi khara achaubo khoina trigeminal nerve chawi habdo du gi saruk ne sina dagi abduction nerve se krai di thoi habdo si se pons ka medulla aga gi marak ponto medullary junction dagi thokpado silaire lateral ventricle je sida lariba amuba saruk sini ko ma se horen lateral ventricle gi matang so mulak se ba ma se horaga leiba part ne buko ado manung da leiba habdi sharuk ne ba ka macha ma hai ta mi ne lateral ventricle hai se ma mai manung da gi kaino choroid plexus ke ka hai ne yauri moi da gi horen cerebrospinal fluid ke ka to secretor ok tuine adugi haidi CSF to moi gi chatpham lambi do laka duine ba lateral ventricle su ma sakhanga se caudate nucleus sida leire ko caudate nucleus internal capsule haraga na si leire ko dagidi external capsule ju leire sigi tongan be image ama mugla kisi sigi hoji powder copper sclerosum yamna marui ba sigi su makha details amuk ko na la kisi hojikti just masak tang khang se ba kram bano haibado ko yare tagi aina ngasai haibado to si leire to coronal section su maina mamanga maninga khaibado ne sidagi mamang maninga khai se ado mayai center chapchana khai ba na te ba sigi view sidi mayai center chapchana khai ba sida adu gi view dong yeng se ba lateral ventricle ka ma chane ha ba doina ngasai silare to lateral ventricle silare ko ani ni ma se somdang ga dui manung da kari yawe choroid se choroid plexus se yawe silare choroid plexus se sidagi horen khoi gi CSF ka to secret tawre ha ba to ko aduduga magi pathway amuk laka duine ba kanogi CSF hauraga lakpa khotpa adu ma'am leikre adagi sidong yengo kano se copper sclerosum hojik maru oi haina hojik ta haigre ko copper sclerosum je ma se kan lateral ventricle sigi roof oi ba hadi lateral ventricle se ina ngasai marakta leiba ka ni haiga tra ka ma cha ni haina ko ka ma sa du gi ka gi di mathak leita mi roof wall floor ina leita mi dana ado si se magi lateral ventricle gi rupti copper sclerosum ne adagi fornix su hangi ba fornix ki matang su yam details makup mata mathangi part mu tarak se ado fornix se karamba no do masakhang se ba si ne ba fornix se ko fornix se masakhang ko si se siler ado fornix se amuk fornix ka copper sclerosum gi marak se fornix ka copper sclerosum gi marak samna ba matat amma manung lei se si maming bu kai kawe septum pellucidum gawe duk septum pellucidum hai se kai no haragadi copper sclerosum ga fornix ka gi marak te samna ba pot se ko dagi di si sina thalamus leire sina hypothalamus leire adagi di makada third ventricles koi ventricles kai ventricles no laibuda lateral ventricles habam leire the lateral ventricles si matam tani leire third ventricles sidagi makhun sida leire third ventricles adagi lateral ventricles ki inferior horn na sida lei ko lateral ventricles ki sida ka sida yawardo inferior horn of lateral ventricles aina adugini lateral ventricles lateral di matai medial harga na mayai ni dana lateral har di matai du ni dana adugi lateral ventricles ai khadang thabani ngaw yade si magi inferior horn ne sidai sina yare si masak khange thalamus yare si me yare adagi ngasai ventricles so ka ni haigadra magi roof ti karina oire copper sclerosum jisu fiber ni ko magi details so mugla khisi ba hojik ti masak tang khangi je ko aduga lateral ventricles sigi magi floor do na kari no habada choroid plexus leibudo ngasai gi aina habado choroid plexus tagi sida su yaw le tu ke da yellow raga lai saruk se ko copper choroid plexus
then atopana thalamus tri vein sigi vein siga sina floor oi aisu direct udamin khangdre sida di do vein dum pass over ni par so go to the floor of the ventricles ti kai no oi coral plexus ka thalamus tri vein ko yare adagidi CSF pathway huzike haibado o CSF pathway corpus callosum huzike do laire sigi view sinida sigi pot se khitang amuk manung da changjala kanda kumdhara ga yengakpane sida kumdhara kada ba spinal cord da satkiduba CSF somdai laaga tawgadabado sida amuk phasana yengba wan image to khitang clear oibamda sumana corpus callosum laire lateral ventricles laire lateral ventricles se telencephalon manung da challe ado magi sagi do septum pellucidum do kai samna ki ba hai gre septum pellucidum je si laire do septum pellucidum je corpus callosum ga adagi amana kai do ba corpus callosum ga fornix ka samna gi ba corpus callosum ga aduga fornix ka samna gi bagi adubu kai kawe septum pellucidum maming singje tan bane to khangdabadi ung yadaba exam da hangpanina identify tawaina torokpada khangna da corpus callosum ga fornix gi maraktuna septum pellucidum yare ko dagi third ventricle sida tu CSF pathways laage bako lateral ventricles manung de abo coral plexus ama adudagi mayam dai CSF to secrete awrani aduduga ma se foramen power lak tuine ba somdagi su ventricle ani leibani na nagan ani mak tagi power lak tuine aduga interventricular foramen of Monro haise ventricle kai leigi sagi third lateral ventricles, third ventricles and fourth ventricles leigi dana ko adugi ventricles hargadi brain manung da leiba ka oidune ba ka macha oidune ba mahi yauraga thamba lateral ventricles, third ventricles, fourth ventricles adugi phauna na ba thong leitami dana ko ka adugi thong leitami dana adugi thong haidi lateral ventricles ka third ventricles ka gi phauna ba thong adu connect tawbudu kai kawe foramen of Monro ko foramen of Monro adagi third ventricles tagi amuk fourth ventricles lakaduine bako fourth ventricles ne ba sigi kano shape se quadrangular shape oiraga silarise sisina fourth ventricles ne ba sigi maraksida amuk third ventricles tagi fourth ventricles farakpadugi thong amasung kalaiba phaunabam thong do dubu kai kawe cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius ko cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius masina unka third ventricle ka fourth ventricle ka gi phauna ba thong dune ba ko aduga amuk mase mid brain de exactly lei haiba cerebral of aqueduct se ko cerebral aqueduct se adagidi sida so muka leire fourth ventricles da su amuk foramen lei ba ko foramen haidi mamang da so haigren ahobani dana ahoba thong phaudok na chatpa yaba ado third tagi fourth lak padana cerebral aqueduct laikre adagi amu fourth la fourth tagi amu matai da chatkhidune ba ko matai ga phauna ba haidi matai kai lege cerebellum gi lobe laidana nakan adu da phauna baduna laterally sina foramen of Lusca ko foramen of Lusca mayai da medially da laibasina foramen of Mezendi ko sida ahoba macha ne se the foramen of Lusca sina laterally laiba lateral side ti lateral di matai ni dana adu Lusca du L hodra Lusca L na hawe adu na ma se L laterally laiba duga foramen of Mezendi M na hawe sina medially laiba ko adagi amu sigi fourth ventricle sidagi amu powdera aga central canal da la aga haidi spinal cord kim central canal the power chatuine ba do koina lumbar puncture ka tawbada phangiba CSF ka do spinal cord ki manung central canal do da power ga kumthagi baine bako si just basic kharane aduga hangbasu hangba do spinal cord sida kumthagi bine spinal cord ki kitang ngam ngam siam hangan ba
स्पाइनल कॉर्ड से मथक्तगी सुमाइना हुजिकी कुमथरखरे मेडुला ऑब्लोंगेटागी कंटिन्यूएशन ओइना लाखरे अदो मागी अरोइबा लोइभम सिबुना कई कवे कोनस मेडुलरिस कवे कोनस मेडुलरिस हारगदी माइ लोइसनबम से कॉन्सेप्ट माले भी दौना कॉन्सेप्ट माले हाइना कोनस मेडुलरिस कवरिनेको अदो मागी असांगबा लेंगती लेंगसे नुपादना 45 सेंटीमीटर अदुगा नुपीदना 42 सेंटीमीटर लेंगसे 45 सेंटीमीटर नुपादना नुपीदना 42 सेंटीमीटर शेपना करीना सिलिंड्रिकल शेप सांगना दुम सिलिंडर की टाइप कुमधरीजेको सिलिंड्रिकल शेप अदगी मागी अमुक मखादा सिदे यंगोदो कनो सुमानबा जुम जुम लाउबा हॉर्सटेल माले हाइना कौदाई कुइना हाइसे कोनस मेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड लोसंग्रा मतुंगदा मागी मखादा समधरागा जुम जुम सुंजित तौना मानबा हॉर्सटेल मानबा सिगी कनो सरुक्सिबुने असिदा कुमधरिबा सरुक्सिनी कौदाई कुइना हारिसिनाको कौदाई कुइना अदगी कनो अमु येंगसे स्पाइनल कॉर्ड से याम हंगबा एग्जाम याम हंगबा FMGE दसु याम हंगबा को क्वेश्चन जे कइनो हाबदा एडल्ट की लेंग दुगा नियोनेट्स अंगांगी कयाम सांगे हाबदो अंगांगदना हेना सांगम्मेबा अदु एडल्टना कया C1 to L1 C1 to L1 अदुम इलाइदी लाइबा मानबा पारिङैददी ऑप्शन ददी C1 L1 L2 L3 दुगा अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर हाइना ऑप्शन चप मानना पिरकबा काना हेक्ता ngawiदना अदु खोइना निंगसंग बनुङाइना बा कमाइ निंगसंगनी C1 L1 11 ओइद्रा एडल्ट A सिसु हानबनी दा वानी दनको अदुमाइन खंगसे अदो L1 अदुबु मागिदी लोअर बॉर्डर ओइगदबा L1 की लोअर बॉर्डर से हंगबनेबा लोअर बॉर्डर अपर बॉर्डर तौरगा सिदा मार्क अमनेबा मार्क अमा वाटपदे FMG सु मी मयाम हार्ट ब्रोकन ओर लेरिनी दनको आई इसा सु फेस तौरकपनिना अदुगी चाइना दुदी कोक्ट्री दुनिदको अदगी दुगा नियोनेट्स दना C1 to L3 सिदना अमु अंगांगीदना अपर बॉर्डर ओइबा L3 से को यार को मागी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन से एडल्टना C1 to L1 की लोअर बॉर्डर अदुगा नियोनेट्सना C1 to L3 की अपर बॉर्डर यार को अदुगा इनलार्जमेंट आइना सोंका लैरिबा स्पाइनल कॉर्ड की खतंग तोंथोकपा करिगिनो हाय मतमदा खोइना ब्रैकियल प्लेक्सस अदगी लंबर प्लेक्सस अदगी केनो सैक्रल प्लेक्सस हाइना लाइदनको से अदो इनलार्जमेंट इलाइ सर्वाइकल इनलार्जमेंट लंबर इनलार्जमेंट से खंगजन बैवाने दगी लंबर पंक्चर खोइने हेक तौबदो कराइदा तौवी अदुगी साइड तुसु याम हंगे सिसु FMGE दको between L3 and L4 between L3 and L4 लंबर 3 का 4 का की मरकता अदो सिगी साइदा लैरिबा सरुक लास्ट की पार्ट से last part of spinal cord की मतोन वाइसे अमुतंग सिदा अमु येंगसेबको खतंग चाउथोंगा अमुका येंगसेबा कोनस मेडुलरिस लैरेको सिदा ngसागी कॉन्सेप्टा लोइबा मफम हाबदो ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड सुमाई कवरिंग मेनिंजेस लैरिनिदनको मेनिंजेस पाइमेटर एरेक्नोमेटर दुरामेटर हाइना लैरिनिदनको अदुगी कवरिंग दो एरेक्नोमेटर की लोइभम जो तो सिदा अदु एरेक्नोमेटर से स्वाइदा लोइबा एरेक्नोमेटर लोइखरगा पाइमेटर खतंगाइ हौदुइनेबा सिदा कुंग्रिसे मखादा एरेक्नोमेटर की लोइभम जगह से सिदा लोइरा मतुंगदा फाइलम टर्मिनली खतंग अमुक कुमथाग्रे मखादा को अदो एरेक्नोमेटर गा पाइमेटर की मरक सिदा लैरिबा स्पेस सुबनेबा सब एरेक्नोइड स्पेस एन हाइसे को सब एरेक्नोइड स्पेस सिदा ब्लू ना उला लैरिसे अदगी S2 sacral 2 से साइ sacral 2 से सिदगी sacral 2 दा लोइखरद्रा एरेक्नोमेटर सिदे एरेक्नोमेटर सिगी कवरिंग से अदो मतुंगदा अमुका पाइमेटर की सरुक सिदंग गुमथागिबनेबा अदो मासे फाइलम टर्मिनली कौजबाई वानेबको अदुना सिमसु खंगदबा हाइदी सब एरेक्नोइड स्पेस कराइदा लोय हारगदी सैक्रम की हाइदी सैक्रल वर्टिब्रादो सैक्रल बोन सैक्रल 2 S2 दा लोयबको S2 दा लोयबा
ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯇꯪ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯚꯔꯁ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯗꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯛꯄꯩꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯛꯑꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯁꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯆꯟꯒꯦꯗꯣ ꯃꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯟꯁ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥ ꯃꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯛꯇꯀꯣ ꯃꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯟꯁ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥ ꯃꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯟꯁ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯅꯔꯚꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯥꯈꯤꯕꯗꯣ olfactory, optic, oculomotor, trochlear ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯞꯇꯤꯛ ꯅꯔꯚꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁꯥꯏꯖꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯁꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ third to 12 cranial nerve 3rd to 12 cranial nerve ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ first cranial nerve ꯀ second cranial nerve ꯇꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ origin ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ first cranial nerve ꯇꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ cerebrum-ꯗꯒꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ cerebrum-ꯗ ꯑꯃꯨꯛ olfactory bulb olfactory peduncle ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ second cranial nerve-ꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ optic disc-ꯇꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯇꯤꯅꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ optic chiasma optic tract ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3rd to 4th ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯤꯅ ventral aspect ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯅꯤ ꯃꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ abduction nerve-ꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ abduction nerve-ꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ 6 cranial nerve ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯄꯣꯟꯁꯀ ꯃꯤꯗꯨꯂꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ pontomedullary junction ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯅꯔꯚ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ abduction nerve-ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯦ ꯍꯪꯉꯦ oculomotor ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯁꯤꯁꯦ oculomotor nerve ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯗꯣ interpeduncular fossa ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ interpeduncular fossa ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ 3rd cranial nerve ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 4th posterior-ꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ 4th cranial nerve-ꯁꯤꯅ posterior only cranial nerve-ꯅꯦꯕ posterior-ꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯁꯤꯅ ventral ꯍꯥꯏꯗꯤ anterior aspect-ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ origin ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅோ 4th cranial nerve-ꯇꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 4th ꯂꯩꯔꯦ 5th trigeminal nerve-ꯇꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ origin ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯄꯣꯟꯁꯇꯒꯤ 5th ꯑꯗꯒꯤ 6ꯅ ꯄꯣꯟꯁꯀ ꯃꯤꯗꯨꯂꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ pontomedullary junction ꯑꯗꯒꯤ 6 ꯂꯩꯔꯦ 7ꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯣ pontomedullary junction-ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ 7 8ꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯗꯣ 8ꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 9ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯣꯡꯈꯠꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯈꯠꯄ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯠ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯁꯤꯅ ꯑꯣꯂꯤꯞ ꯀꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯗꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯂꯤꯞꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯂꯤꯚꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ cochlear nerve-ꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯨ pontomedullary junction-ꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ 9 cranial nerve ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ pontomedullary junction-ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ vagus nerve-ꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ vagus nerve ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ vagus nerve-ꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯂꯤꯞꯀ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯠꯀꯒꯤ ꯀꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ vagus nerve ꯑꯩꯌꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 12 cranial nerve-ꯁꯦ hypoglossal nerve-ꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ 11 accessory ꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯥꯋꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯈꯥꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯂꯤꯞꯀ ꯄꯩꯔꯥꯃꯤꯠꯀꯒꯤ ꯀꯔꯛꯇ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯖꯅꯕꯅꯦ
ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯗꯨꯛꯁꯟ ꯅꯔꯚꯁꯤꯃ ꯍꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯀꯨꯂꯣꯃꯣꯇꯣꯔ ꯅꯔꯚꯁꯨ ꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄꯦꯗꯟꯀꯨꯂꯔ ꯐꯣꯁꯥ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯅꯔꯚ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚꯇꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯦ. ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯑꯦꯝꯕꯤꯒꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯗꯨꯂꯥ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯣꯡꯒꯇꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ, ꯀꯃꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯅꯦꯕ. ꯀꯔꯝꯕꯒꯤ 9ꯒ 10ꯒ 11ꯒꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯨꯕꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯑꯦꯝꯕꯤꯒꯁ ꯀꯧꯏꯀꯣ. ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯑꯦꯝꯕꯤꯒꯁ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯎꯕꯤ ꯇꯧꯋꯦ, ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦ. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯒꯤ ꯎꯕ ꯚꯤꯌꯨ. ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯔꯁꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ. ꯗꯣꯔꯁꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯁꯦ. ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯃꯦꯖ ꯕꯦꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ. ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯁꯦ. ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ. ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ, ꯗꯣꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤꯀꯣ, ꯗꯣꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯃꯣꯁ ꯀꯣ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯅꯔꯚ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛꯄ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ, ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯡꯒꯦꯁ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁ, ꯂꯣꯡꯒꯦꯁ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄꯗꯣ, ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯀꯨꯁꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ. ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯀꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯥꯏ. ꯗꯣꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯃꯣꯁ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯠ ꯍꯦꯁ ꯂꯣꯡꯒꯦꯁ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯀꯨꯁꯤꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯌꯦꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯔꯣꯝꯕꯣꯏꯠ ꯐꯣꯁꯥ. ꯐꯣꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯀꯨꯠꯄꯗꯣꯀꯣ. ꯔꯣꯝꯕꯣꯏꯠ ꯐꯣꯁꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯛꯄꯗ ꯐꯣꯔꯠ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯍꯧꯕꯗꯣ, ꯐꯣꯔꯠ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯁꯦꯞꯀꯤꯗ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯅꯦꯕ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅ ꯑꯣꯏꯒꯤ, ꯀꯣꯔꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯀ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ, ꯑꯃꯅ ꯚꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯣ, ꯚꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ. ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯊꯦꯂꯥꯃꯣꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯚꯦꯟꯁꯦ ꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ, ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯚꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯅꯦꯕ ꯔꯣꯝꯕꯣꯏꯗ ꯐꯣꯁꯥꯁꯦ. ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ. ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯡꯈꯠꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅꯤꯀꯣ. ꯃꯥꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯒꯤ, ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯕꯗ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯣ, ꯑꯦꯕꯗ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤ. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯁꯦꯔꯦꯕꯦꯂꯔ ꯄꯦꯗꯪꯀꯜꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯪꯉꯦ. ꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤꯀꯣ, ꯁꯦꯔꯦꯕꯦꯂꯝꯗꯣ ꯀꯛꯈꯤꯕꯒꯤ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅ ꯄꯦꯗꯪꯀꯜ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯔꯦꯕꯦꯂꯔ ꯄꯦꯗꯪꯀꯜ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤꯗꯜ ꯁꯦꯔꯦꯕꯦꯂꯔ ꯄꯦꯗꯪꯀꯜ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯏꯟꯐꯦꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩ. ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯅ ꯄꯤꯅꯤꯌꯜ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯅꯤꯗꯅ. ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ. ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ. ꯏꯟꯐꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ. ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ, ꯏꯟꯐꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯥ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯤꯖꯦꯃꯤꯅꯥ ꯀꯧꯋꯦ. ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤꯗꯅ, ꯃꯔꯤꯅꯤꯅꯀꯣ. ꯃꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨꯡꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯀꯨꯞ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ-1 ꯅꯨꯡꯉꯦꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤꯁꯦ ꯉꯥꯎꯋꯦꯕ, ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯎꯋꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ
ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯀꯣ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯄꯥꯊꯋꯦꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯤꯠ ꯎꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯏꯟꯐꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒ ꯑꯣꯗꯤꯇꯔꯤꯒ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯅ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯏꯟꯐꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯃꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯄꯥꯊꯋꯦ ꯑꯣꯗꯤꯇꯔꯤ ꯄꯥꯊꯋꯦꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯏꯟꯐꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯏꯟꯐꯔꯤꯌꯔ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯃꯤꯠꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡ ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟꯒ ꯇ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯝꯃ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯛꯇꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯨꯂꯔ ꯃꯁꯜ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯅꯤ इहे आइसे मुतखरे ओइना आईगी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल सुपरियर ऑब्लिक लेटरल रेक्टस मोइदा नर्व सप्लाई तौबदो कई SO4 को ट्रोक्लियर नर्व LR6 एब्डुसेन नर्व मोइसे कराइदगी लाई मिड ब्रेनदगी लाई अमना पोन्स एब्डुसेन नर्व ती पोन्टोमिडुलरी जंक्शन अदुइ फावर लाखिको लाआ मतुंगदा मोइ लाखबै लंबीदुने बसी येइसे ट्रोक्लियर नर्व फोर्थ posterior cerebral artery ga superior cerebellar artery ga karak sida power laeba aduga cavernous sinus power ga adagidi akoina fissure haigibado supraorbital fissure aina nahan sumainga tawraga lesser wing of sphenoid aduga greater wing of sphenoid anigi karakta phawi meyam phawi ga tawdo aduda power lakpaduni haisigo la akanda superior oblique muscle extraocular muscle of eye supply tawbodune ba magi lambi adagi sina amuka abducens nerve sina masu power lakpasida canal ama power laeba Dorelos canal haise Dorelos canal si hana pak thengnade adubu p/q di yaubane haidi mamangda hangkraba ado sisu power ga cavernous power ga superior orbital fissure power ga lateral rectus supply tawi mitki ko mitki ado sigi Dorelos canal se apex of the petrous bone gi mathak waida leidune ba petrous part of the temporal bone do adudugi apex to petrous part gi apex gi mathak waida ba Dorelos canal haise adum kamaina question hange da Dorelos canal transmit haraga sumaina pira hange ba middle meningeal artery mandibular nerve superior alveolar branch of maxillary abduction nerve to chatli haibdo adu kha unabni da si yarami adagidi sima loire transverse section of bones ki laktringaida mid brain gi saru khoina paramise mid brain jem tang adom loi thomase mid brain sigi mathaki interpeduncular fossa se sigi saruk se sisi amuk daksanna amuk yengakse bako interpeduncular fossa peduncle ani ki karak oi baine interpeduncular fossa ana la ise ko cerebral peduncle somda su lai ise moi peduncle ani dugi karak oi ba interpeduncular fossa magi sida lai ba pot sing si khangase ba opticusma ngasai tu opticusma sida lai opticusma ani ngasai optic nerve miyengkidana mamangda optic nerve so ado optic nerve ki saruktu na tapi opticusma gi sarungni optic nerve sina si mamangda lai sini dana opticusma maya gi saruktu si laire ko adagi just masak se khangadamne mammillary body ase mamangda haidi image based question oina aeropira kaino na hangeba ado mammillary body se pair oina ni ani laire ko sida ani leise ado mammillary body se maming se tabada mammillary gland ga mari leinaba mandra ado natte ko natte haidi madi kaino ne ba
just look se yeng bakanda female breast ai nupigi thabak wai gi appearance man bagi mammillary body na ko bai wan appear oina ado madi memory recollect tawbagi center ni ko made adagi makhada to sidagi sisu posterior perforated substance aina mammillary body sigi makhada lariba khatang dot yawba sigi saruk se posterior perforated substance ko maming singse maming singni khanga doise sida amu arrow piraga kaino hangadi dudane bahai doise posterior perforated substance adagi ngasai haikra oculomotor nerve to sidagi thokle en sidagi nakan thoise oculomotor nerve nakan thoise yarna ko adagi di maninglomdagi lakpa fourth trochlear nerve trigeminal nerve adagi abduction nerve facial nerve vestibulocollar nerve loi lare to sida masakse identify ta ngomna ba khangasi ko glossopharyngeal nerve vagus nerve accessory nerve and hypoglossal nerve 9 10 11 12 loi lare ko yare adagi optic tract ki saruk su sidai somna kan sidagi saruk optic tract ko optic tract tom pabatan bagi paminari ni su mid brain gi saruk se magi cross section adu amu yengse ada ngasagi inferior colliculus superior colliculus haina laibado si inferior colliculus superior colliculus laibasida inferior colliculus mapa sida kakthalakoduine ba sumaina kakthalakoduine ba cross section ko kakthalak akanda uba view do amu yengse ba sina dorsal ai maninglom side ki ventral mamanglom side ki ko aduga sida yam maru orise yamna hangalise siki green gi area se substantia nigra dai sidi yenguno extra yenging bagai ni yengusa aidi ko yam nga aduna ai gi oina di aidi yengaro sigi substantia nigra green gi orise animak side animak lare ko mangonda gi kai kawe akhoi gi yam maru oi ba hormone dopamine je secrete oi ko substantia nigra dopamine khoi harau lei ge haidi dopamine yamna secrete taw mathau tai ga hainaina dopamine haibado krai de thokle e mid brain gi manungda leiba kari substantia nigra mana secrete tawini ko dopamine adagidi red nucleus ai sisu sigi angang bani je ko masak se khangjan je ba red nucleus na kai no habeda mana connect tawise cerebral cortex ne cerebellum ne spinal cord ne ma se maru ori se kai mang no habeda kano du cerebrum gi cerebral cortex ka du su motor area do aduga tungi cerebellum ga spinal cord ka humak to samna han ba area ama ne ba red nucleus e adugi ma sisu maru oi ba masak se khangba adagi sida chali sena trochlear nerve fourth ngasai trochlear nerve do magi importance ta internal decussation haidi crossing haigi ni dana ado sida chalere do mid brain gi manungda trochlear nerve ki nucleus tagi thokla ine ba loina ko anu ma si la ga sumaina cross toise sida cross toise adu krai tawe mid brain gi manungda si cross to bosine ba internal decussation haise ko da yara adagi atai karino sida lariba crossing and decussation ngatani superior cerebellar peduncle decussation of superior cerebellar peduncle decussation area ni sisu cross tongna ise ko chatna ba superior kambudo la phawna ba adagi just maming khangiba wani songi part china dorsal part ki saruk china tectum kawe tegmentum kawe cross cerebri kawe just yare ko adagi section of pons ki si saruk se sigi transverse section namu yengase ko transverse section mathak makhaga sigi mathak kismaina sida ka khideba mathak ki saruk makhagi saruk adu amu yengase su mase transverse section of bone se mase breast like structure oina ui sida yamna
ꯑꯦꯔꯣ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯃꯦꯖ ꯕꯦꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯇꯣꯡꯈꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯏꯟꯐꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯟꯁꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚ ꯀꯣ 6 ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯅꯔꯚꯁꯇꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯣꯡꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯅꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯝꯒꯗꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯂꯨꯁꯤꯅ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯔꯚꯅꯤꯀꯣ 7 ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯅꯔꯚ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯔꯚꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯇꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦꯗ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁꯇꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯨꯁꯟ ꯅꯔꯚꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯁ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯥꯀꯟꯗꯨꯗ ꯀꯣꯏꯔ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯁꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯟꯁꯇ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯊꯋꯦ ꯅꯨꯡꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯛꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯉꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯥꯔꯠꯇ CNS ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ CNS ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯕ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯏꯔꯤꯇꯦꯠ ꯆꯨꯔꯦ CNS ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯧ ꯆꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯤ ꯁꯥꯕꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯥꯟꯁꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯦ ꯅꯣꯇꯣꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯣꯇꯣꯀꯣꯔꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯛꯇꯣꯗꯔꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯥꯁꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯅ ꯃꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯞ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯇ꯭ꯌꯨꯞ ꯑꯁꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯌꯨꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯞꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯂꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯩ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ cranial neural crest ꯑꯗꯒꯤ trunk neural crest ꯍꯥꯏꯅ neural crest ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ migrate ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ craniumꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯪꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ migrate ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ control ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ RET proto-oncogene ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯤꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ neural crest cell migrate ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯤꯟꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ RET proto-oncogene ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯖꯣꯝ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ RET proto-oncogeneꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯏ MEN2 ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ all are neural crest cell derivatives except ꯇꯧꯔꯒ except ꯍꯥꯏꯔꯒ or ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯆꯤꯡ ꯅꯨꯡꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯃꯣꯅꯤꯛꯁꯦ MPSC goal is like crest MPSC goal is like crest ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ M ꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯣ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯒꯃꯦꯟ ꯁꯦꯜꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯀꯂꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯣ M ꯁꯦ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ
retinal pigment retina gi mitki retina gi magi pigment epithelium dudi karina pige ha madi kari dagi derive tawkono habada neuroectoderm dagi ko neuroectoderm dagi kanodai neural crest cell dai nateba neuroectoderm dagi ko adagi MPP sina parafollicular C cell thyroid ki ko parafollicular C cell S na swan cell ko S na swan cell C na chromaffin cell aduga connective tissue habidi kai kaino habida bones of aduga skull adagi conotruncal septum in heart yawa conotruncal septum ko G na ganglia O na odontoblast yagi cell ni ko adagi A na adrenal gland gi medulla du khatang ni ko cortex yaude cortex ti kai dei tawre I mesoderm dei tawre L na leptomeninges kai no leptomeninges ki manang chalise pyometer ectometer ngasai khona hai kibada pyometer gi magi modification do phylum terminalis ko ma thread like structure do adagi durameter na kari dagi sina meninges ki saruk ni da durameter haidi ectometer pyometer yaw kibiduda durameter ri kari dei tawrake do isalambai wani mesoderm dagi ko durameter na mesoderm dagi adudi neural crest cell derivatives ne magi kai no dera ma neural crest cell dagi derive to ising se MPS goal is like crest M for melanocyte except retinal pigment epithelium which is derived from neuroectoderm ko P for parafollicular C cell of the thyroid S na swan cell ko C na chromaffin cell connective tissues like bones of face and skull adagi conotruncal septum in heart aduga G na ganglia ganglion layer ising do ko adagi O na odontoblast goal A na adrenal medulla aduga adrenal cortex na mesoderm dagi derive to L na leptomeninges habidi kai no pyometer and ectometer aduga meninges ki durameter na kai tawe mesoderm dai tawe ya neural crest cell derivatives aduga ngasai gi sise neural tube se neural plate se na tasallaga yom sala se gi neural tube ha ga di sang na lai ga dui ni ko tube to mu yeng se ba neural tube ha ga di sisi ne ba neural tube sine bako ado pore hargana ahobo do pore hai ko mamangnom da haidi mathakta laibasina anterior or cranial or rostral neuropore ko wi ko mamang da laiba anterior or cranial or rostral neuropore adagi makha gisina maning gisina posterior or caudal neuropore ko neural tube ne sise ado moise normally close tawgaduini pore hangdo adum lai yade na angang semakaduini na angang neural tube sidagi bhoi body se muk lakaduini ba hojiki duna neural crest cell singduna ate kai kari form tawra I haibaduni sisena muka body achauba se lakaduini ado lakpado ma se neural pore anterior or cranial or rostral se 25th day ko embryonic life ki angami amai punsida ma saba horakpagi 25 suba numita close tawaiba normally si se ado si se close tawdaba kanda close tawba haidi due to any reason no oiduni ko ma fail close tawdaba kanda oiba condition do adu the form tawkiba angang do adu bu kai kawe anencephalon haise ko anencephaly ngasai cephalon am tawpagi anencephaly ko ki brain gi saruk se form tawroi deine ba yauroi deine ba ko mathaki si tangkhai dang ora ka duine ba sidaina kanda only pictures ne ko sina ultrasound da uba frog like oiduine adagi posterior or caudal neuropore sina masi sumana unka close tawba se 27 or 28 days si se hangi ko mamangda FMGE gida ado ma se if masu fail to close ko masu close ta haudragadi spina bifida haina tu si dai se maning do mention da bagi dom hora leidiba hora lai sida lai se spina bifida open noraga lai se masakse khangadamni si kaino haragadi adom spina bifida kadobadagi no habada
posterior neuropore close ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯒꯤ normally 27 to 28 ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ anteriorꯁꯨ posteriorꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ close ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯋꯦ craniorechiskisis ꯀꯣ craniorechiskisis ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ craniorechiskisis ꯑꯅꯤꯃꯛ close ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯁꯛꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯂꯨꯕꯩꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯅꯦ ꯄꯥꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯦ ꯂꯤꯝꯕꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯕꯦꯖꯜ ꯒꯦꯡꯂꯤꯌꯥ ꯂꯦꯝꯅꯤꯁꯀꯁ ꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌal ꯅꯔꯚ ꯀꯂꯝꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕꯀꯣ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯇꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯇ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯅ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ